Pai, no que não Campeão. Você quer de bola? Ikam kuat opsi, kuat pun. Ikam itu fair. Ikam suci, Kamu suka sai. Ipo el kala si suci tu dia. Ya, susu dur. Isang topi po ile kamo ma. Ile po yung gentia mo. Biar Ang hok yung ma. Mesti mo em kambi daw em kambi. Shawat ichi. Iga sani pichis pa ala sis pa. Yung iwan ini. Kamu ko auri mo iko yung pa. Ile em kuat auri. Ilar ko auri. Kamu kinong kerjan Ngap. Eswa. Kamu ibu wina. Amo nakliang yung PB1 bigat ini. 1P duk giliang perca. Tesau si uang aktif MH kiwa P1P nakliang kiu kersan. MH kiu tok kiwa Ema. MH tok kiwa perca. Tangwa elak si tek perca yo gimut kamno. Excuse me, sir. I think, look, this is not the way, sir. She will talk later. Nega sengi, niliang yung i ka Jaintia National Council. Tempawi yang kecing sengau si ka Wukro. Kecing sekian ne deman go ka sengi wa ka Shri Simen de peman go ya ka public hearing. Haka cunong daistong ilka nong kle. Hendra i na kaliang ka sen hawa percangi ulai ceka tahu man ka public hearing. Capan sengai haciten luti don hi. Kawa yu pela cucu wada em ko bi ka dempar ka waca ya surak. Wada ketak ya kalai kawan yang kipat ba entok do ketela debu bi ya ki ini ki Shri Simen debu ko ya kita ki kang ki yongka kang wacispa ngut ki bru ki wakanglat i wa ulai ceka tau peman ka public hearing de bo ong kani to ka kam yang ilka yang i ta kani hi man ga ki ka umyu pediang ne ka wa man perca ya ka an ne ba kat kam ka EIA notification arajan ru de kelam chega wa nu nong chong chunong yang kami kali ya yeu pen snyau ya kajing snyau ko yang ha kanu ka public hearing khamtam hayato wa ka jingcha kta ya ka mariang lene ya ka environment ka yang i na kaliang ka sen da pengkra ya ka jing tho ka wadaman janai bha da kadaw la ya chibon ki jing duna yang kani ka EIA report yang kani ka Shri Simen ne ba am ka jing tengkhan ya ki kendon yang ka EIA notification arjan ru hendre ka wasau siu ong wa im yo yu poi che kitai kitau ki wa thmui te ikam ka sen mam kwa ikanu ka jing snam lene kanu ka jing ya klumar wa ki pradok ki prasnam ki yang i da wan da dong biang i chakani ka da dong de ni kata da ami ni po khmat office UDC bo up UDC kenang yo submit ya kani ka jing tho ka yang i na kaliang ka sen pen pau ka jing snyau si ka Wukro wa yoi wa ta po ka district ka yang i kat ni ki an member lagi ki polis hejing sekian report wa chak khang luti UDC dalai na khmat yang i de percang i kelam UDC wa ta kenim to ka galuti handre UDC de kentat yo kelam wa i de wa ongu wa ta yo kelam ni haden ta jing sekian wa UDC de yo ya kini ke jing ja jing sekian ka kamram ko yang to open sengek le ken ria ya kini ki bru ya kini ki jing wit ki jing thut hagani ke luti ulai ka public hearing ta yo jing tip chu ile bobat kinong chong chnong yang ka dai stong ki wa percha dam ke jing khanglat ke yiki da ki ni ki bru ki wa da kani ka Shri Simen da pengkhrek go kita ki kang chnong ki yong ki te i kam ka JNC hi bum chong klik ti i hendre ya kani ka kam i daulai ga chakhmat langba ka ain ye ulai chadu cha high court ne benta kani ka kam ne ba kani hi man go ka jing yuroj ka jing pengkhan ya ka constitution yang kari India ne ba ka constitution yang kari India da kadau chego wa unu nong chong chnong yang kari India emu ka hok wo pen snyau ya ka jing snyau ka yang freedom of speech le ne freedom of expression ta kani him man go ka jing yuroj do ya ka hok yang i hendre de man go le ka jing yuroj ya ka constitution of India ta ina ka liang ka JNC wum ye pediang ya kani ta daw perchangi le up UDC le di ala di mentu daw i kalami wo daw panjing che no halor kani ka kam ta kani to ka message ka clear cha ka government wa sange no kani ka jing le dan bor ka yang phi kan mo wa hadin sound snem ka bor ka yang phi daw kut go ta nei tai daw i kam ka JNC kwa ye phi ka mo paj ba de jet ye phi chikri hok yo paj ba khamtam wum ho yo ben phi ki duk kirangli ta kani to ka message ka clear wa ina ka liang ka sen mom ye pediang dalile ya kini ki jing le be an ki jing penam kam da ki kang ki jing wam hejing sket ya kini ki public hearing to apply da ka police department upat ya ka law and order hendres now siu ong wa ka police department le da man go ka nong pat ki don hi hejing ito wa kani ka kam